Ilić, mamina maza. Sjedim u sobici, promatram se u ogledalu. Već sam velik. Mamina maza, ti si mamina maza, viče sestra u hodniku. Ona ima 15 godina i strašno je napojna. Uvrijeđena je jer nisam pojeo doručak koji mi je spremila. Žitne pahuljice sasvim su se stopale u mlijeku, a to mrzim. Što mogu kad imam istančan ukus što se tiče hrane? Ne volim mlijeko s kožicom, nedovoljno pečeno jaje, mahune s končićem, sojin odrezak, škance, juhu, bilo kakvu, breskve, ribe i tako dalje. Mamina, moja sestra Klementina ne razumije da sam ja prije svega duhovno biće, da nije važno imam li 20 kg zajedno s krevetom ili bez njega. Moji kilogrami su sasvim dobro raspoređeni, tako da mi kosti previše ne strče. Zadovoljan sam svojim izgledom, a to je najvažnije. Djelan, pametno, inteligentno, zanimljivo. Mamine maze obično pleću, cijende, cimine, a ja nemam ništa s tim. Jednostavno mrzim rastopljene žitne pahuljice i točka. Nisam ja mačji kašalj, jer jednostavno znam što hoću. Veliki hamburger i 5 kuglica sladoleda s čokoladnim preljevom.